Imamo 18 godina, pićim 19-a. Nisam nikad imala dečka u autostavu, imala sam, ali sam i sve isplatila uz pjesmu Dalibu. Ma Dalibu, Sjeda to! Oj, nema toče na štipu, nije gotovo priča. Sljedeća je Monde! Ulaz, Monde! Ja sam Mande, dolazim iz Bokačića. Imam 19 godina, a moja pjesma je 20. kaznice. Sljedeća je oneki kapitel prošlo tjedno. Ništa dole noći. Delpe, ulazi! Ja sam Delfe, dolazim iz Preopšte gore. Ono što bih vam rekla je da glasate za mene, pozdravljam maminu prijateljicu, njenog psića Arona i pa njegovo kuće malo. Sjedaj dole! Odmah! Gospodo draga, ustaj svi! Ustaj svi! Mirno! Mirno! Sad možete sjesti. Noga preko noge. Noga preko noge! Zubla! Dobro, evo idemo redoslijedom. Zubla, Monde, Delfe. Govorite mi, kako vam se sviđa nova kuća? Pa, ovo je eventualno. Pa, meni se sviđa ono ko svoj na svome i najviše mi se sviđa bazen. O, ne, nemamo bazen. Ajde, Pa šta ja znam, ono, kuća ko kuća. Bila je i bolji kuća, ali eto, ne žalim se. Šra vi dole, šra! Dobro, sad se ukratko nešto predstavite. Zašto baš vi da ćete pobijediti? Mada nema, ne mora to znači da ćete vi pobijediti. I broj telefona, eto, čisto da znaju da mogu glasat za vas. Moj broj telefona je 0303300003. Glasajte za mene jer ću se ja baviti za mir u svijetu i spas pingvina. Moj broj je 061 983 02 1 ili 2. Nebitno, glasajte za mene zato što sam ja adventuristički tim. Adventuristički Zubla, spustu ruku, zabolite ruku. Ajde, Ilbe. Zašto baš ti? Moj broj je 061 3 put pisni, 3 put zvizni, 3 put okreni. Molim! Šalim se. Moj broj je 061 432 0118. Zašto baš ti, Ilbe? Zašto baš ja? Zašto ne? Nemoj mi protupitanja. Pa šta ja znam, eto ja da pobjedim, ono, šta ja bi, bilo bi bolje stanje u državi, ljudi bi imali bolje plaće, prvo bolje bi živli, da sam ja predsjednica. Ali ovo je reality show, ne znam. ...21 sat. Delta vježba. Zumbula čita, a Mande pliva na suho. Zumbla! Šta to radiš? Učim, ovo je mala literatura, imam kolokvij. Šta imaš? Kolokvij. Sjedi ovdje, sjedi. Da mi reci, Zumbla,
kako bi ti rekla, labud. Labud. A kako bi rekla, lasta. Lasta. A patka? Patka. A čekić? Glupačo, glupa, znaš da ne znam Vasko. Dobro ja govorim v. Govori velika mama. Velika mama poziva Zubulu u ispovjedaonicu. Ponesi stolcu se. Čuvaj mi fige. Dobar dan. Dobar dan. Zubula, kako se osjećaš? Levenka. Zubula, šta misliš o ostalim ukućanima? No comment. Zubula, fino mi reci, šta misliš o ostalim ukućanima? No comment. Loše sačuvaj. Koga ćeš nominirati? Manj. Maši svoje novce. Ponesi stolcu tu. Pusti fige. Pustra se živa. Velika mama poziva Mandu ispovjedaonicu. Brže rade. Ne mogu. Mande, kako se osjećaš? Pa osjećam se super i baš sam ekstra sam. Mande, šta misliš o ostalim ukućankama? Pa pravo da ti kažem, o njima jako puno mislim. I prije spavanja i svaki dan. Dobro, koga nominiraš? Nominiram Zumbu. Zašto Zubulu? Živcira me voj v. Maši ispovjedaonice! Možeš mi pomoć? Šta ono znači no comment? Ne znam, ne upražavam se tu pokrajčić. Al se olakša. Velika mama poziva Delku ispovjedaonicu. Odmah. Brže! Ćao. Delpe, prvo pitanje, jesi li oprala ruke nakon što si izašla iz WC-a? Sve dole! Dobro, da skratimo. Delpe, koga nominiraš? Nominiram. Delpe, reci mi konkretno koga nominiraš? Konkretno koga nominiraš? Ime hoću. Delfe. Delpe, ne tvoje ime, nego ime ukućanke koju nominiraš. Brže! Manda. Dobro, brž! Stolcu ponesi! Kak je ženska, blago? Šta je bilo, koga si nominivala? Delpe, marš u WC prat ruke! Sata. Ukućanke razgovarati. Ja ti kažem, bila sam primađenica. Ja? A kako... Govori velika mama. Jedno pitanje. Sjedi dole, Delpe! Jedno pitanje, čisto malo me zanima, iskreno odgovorite. Šta vi mislite, kako izgleda velika mama? Zubla, Mande, Delpe, redoslijed. Ja veliku mamu zamišljam kao veliku, debelu ženu. Basta! Nisam rekla toliko iskreno. Aj, Mande. Pa eto, ja mislim da je velika mama, da ima u sebi dobri metar i želju da naraste. I mislim da je lakše preskočiti nek zaobići. Joj, Mande! Delpe, aj ti.
Ja mislim da je velika mama najljepša žena na svijetu. Ima fine oči. Još ti samo nogice vire. Lijepa moja curco. Ja ovo govorim sve samo zato što ću doći ujutro. A sad marš na spavanje. Devet sati je u kućanke i u napitak. A velika mama je odlučila posjetiti ukućanke. Nje nenadani posjet će ih iznenaditi. To je ovo je samo za gitarka, mama. Ja nećemo Mene, strah! Ajmo zajedno! Ajmo držati jedan u drugu! Nas je 3 protiv nje! Sjedaj dole! Sjedaj! Ja sam došla da vam donesem vijest o tome ko je pobjedio, ko nije i tako dolje i tako bliže. Koja god da pobjedi, ko da sam ja. Ja vas volim! Hvala da vas nije počeo. Bako, kad ja kažem ko je ispao, imate 10 sekundi da izađete. Mogu ja. Reci. Pa kad ćemo za 10 sekundi spremit stvar? Joj, stvari će vam se reciklirat, deportirat na mjesto gdje živite. Mogu li ja nešto pitat? Pitaj. Kako ćemo u roku od 10 sekundi spremit stvar? Joj, kako me glupa pitanja pitate, ja sama ne znam, šta radiš? Šta to radiš? Sjedaj to! Dakle, prva koja je ispala, Volim vas! Nadam se da sam ja. Monde. Marš, Monde! Sjedaj dole! Sljedeća koja je ispala, šta misliš, Delpe, jesi ti? Nisam, nemoj mene. Jes ti! Vrš! Nisam, nisam ti Djedaj, vrš! I ukućanka koja je pobjedila, djevojka po imenu Zumbula! Stante, mogu ja sam još nešto pitati brzinski. Kako ćemo mi u roku od 10 sekundi izgledati ovo? Pa ovo je luda kuća!